Gauteng, Mpumalanga North West Limpopo, kumbe kuma audio streaming yamgana lolnfm.co.za nekalanga pet matebola no warsmato jimo shitanga mashingirtana wa chacha na makona la wandandaze nakona ka Africa wobula umelo so ntindani Eric Mabasa utiswa ka wena twi hikalanga pet matebola msumbono kufika ramntlhanu wa xikwembu sukusela awara ya 12 kufika leka awara ya 2 nhlekani un'wane na un'wane kunjani mingisero meni khesile swinene loko uri na hina kwalonga ko bere kuna mjani un'wane wa kumbe un'wana na un'wana wa malembe ya 39 la Bloemfontein anga hetela gwebiwa ku tshama khotsweni ka ntlhanu hikokwalaho ko pfinya niko ya afana swivatana ani hava xigwebo xo dlaya hi hava xigwebo xa rifu Afrika-Dzonga se hayi swi kahle loko swi tetana a tshami malembe ya vutomi bya yena ka ntlhanu swi vula swona musine kumbe wa huma na yena hi parole hi 25 andaka malembe ya 25 na rikhotsweni hi ava tshama kwele hi izi andlaku vanhu va twa ngari vavanuna hinkwavo va tani kuve a hi swona a hi swona swo swoleswo a hi leswi swona leswi a swi fanele swi va xiswona mikiseri wa munghana lona na FM na ku Africa wa vulavula hi famba swin'we hi ndlela yaleyo timhaka ti tele ku na ku vilela ka ku tinhlayanhlayi ta vana lava biyaka mirini va ri na malembe le hansi ka 20 ta ala ku ya hansi va commission va nghenelerini na vo va vilela ve le Mbombela sweswi vulavula ku Minduku ku na nhlengeletano leyi nga ta va kha yi landzelelana na timhaka ta toilet ta bula na vona hi to kahle kahle xiphiqo lexi boho loko va ze va teka xiboho xo nghenelela va va kha va la ku fikelela yini ka mhaka yeleyo Professor Themba Sono hi bula na vona ka mhaka leyi na mina we nga ta dzika hi yona laha ka ntlhanu timinete ka hafu ku bila awara ya 12 vuxaka bya Afrika-Dzonga na America bya ka bya nyaka pfala loko yi languta lomu ka X kambe America yi ta tisa muambassador wa yona la tikweni leri swi vula ku a vo hi zonda ku fika kwalano seke kwandle ka yini loko hi kha hi languta ka tiko ra Afrika-Dzonga ku laveka yini ka roho hi ku Ukraine ku laveka swicelwa Afrika-Dzonga ku laviwa yini ke sweswo hinkwaswo kwa hambi ku ri Pet Matebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu la ka afu kupela wona ya 12 hi buleni hina hi landzela timhaka ta politiki ta tiko leri ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ti fambelanaku na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na vuxaka bya rona matiko yan'wana a ni kha ni mi kombisa ku Ukraine swa tiveka ku ku laveka swicelwa swo karhi loko swicelwa leswi a swi kha swi laveka hi ndlela leyi matsundzuka loko president wa le Ukraine na president Donald Trump va nga hlamulani kahle a the Oval a Washington DC ku hetelela ku i mhaka ku swi fika kwalaho ka ku haseni tiyimiserile ku ni ta teka ni ta pfumelela ntwanano wa swicelwa ivi kusuka kwalano ku vheta ku rihola ri lala ku va kahle kambe ke sweswi kule ku njeka njekisaniweni ku vulavuriwa na Russia vuxaka bya America na Russia hi ndlela yaliya se swin'wana swa leswi swi ngele ku na ku herisa nyimpi leya le Ukraine se Afrika-Dzonga ku na van'wana va kumaka ku nkulukumba Elon Musk ku na xiyenge xa lexi a xa kumbe ku na Starlink ku nga xiyenge xa vuhlanganisi lexi a lavaka xi ta tirhela Afrika-Dzonga se xi nga fikeleli milawu hi ndlela yaliya se loko xi nga fikeleli milawu a nge le ku hangalaseni hungu ra ku hayi ku ze swi nga vi kona i mhaka ya ku mina ni wa nhlonge yo basa hi ndlela yaliya se loko ka hi languta ka timhaka to toleto ti hi vuyelerisana le ka mhaka leyi ya ku loko hi kha hi languta hi fika njhani ka ku murhangeri wa EFF ku xikombiso a ya mahlweni a hi yimbelela risimu ra ha swi tiva ku a hi xinawu a ri na nandzu kambe wa ha ri yimbelela kuve ri kotisa vafowethu ku ri van'wana va lava va nhlonge yo basa lava van'wana va nge va hi hlayisa loko va endla mintirho ha tirha hi tlha hi hola hi nkarhi lava ka hina lava loko va endla mintirho ku hola ka kona mali ya kho yo xokoriwa kunene a yi ti hi nkarhi wa hola hi ti 40 a hi buleni kumbexani yaleyo hi nga kota ku yi twisisa ku ha vancenga ha hi vancengi kambe hi va kha hi lava ku fikelela yini loko hi nga vancengi loko hi vancenga hi lava ku fikelela yini hi ndlela yaleyo ku nga va ku ri vanhlonge yo basa ku nga va ku ri timhaka ta vuxaka bya hina na tiko ra America president va tsalile ka tsalo ra vona ra vhiki na vhiki va kombisa timhaka ta Afrika-Dzonga milawu hinkwayo leyi munhu un'wana na un'wana na timfanelo na swo hlayisekile u sirhelelekile hi milawu leyi nga kona la tikweni leri
n'we mi vona ku ri na ku hambana ke se hi mhaka leyi ni lavaka ku yi dzikanyana hi yo laha ka fukubile awara ya 12 ka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi nomboro yale ya 0860 002543 hi ndlela yaleyo ma tsundzuka n'wina mi nga hanya malembe ndzhaku mi ta swi tsundzuka va ku tiko ro fana na Zimbabwe a va ku i food basket ya tikonkulu ra Afrika swilo hinkwaswo swi kumeka kambe sweswi kunjhani hiko loko ve a swi lava ku hina tanihi vanhlonge ya ntima hi ti fambisela swilo swa hina hi kha hi nga vanyingi hi nga ri na mhaka na vona hi nga ndli nchumu mara hi swi koti a swi kota ke loko ri nga swi kota ni byeleni hi le mati ni mu byeri tolo timhaka ta mati ma nge ri ku khulukeni ku nga pfuleriwa ti-valve a Vaal Dam ku nga pfuleliwa ti-valve a Bloemhof Dam ku mati ya hunda ya joina ya hlangana na Orange River hi lamaya hi mhaka yini ma Atlantic Ocean hi mhaka yini hi mhaka ya ku madamu ya tele se xiphiqo Afrika-Dzonga ku nge vi mhaka ya madamu masvo se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vulavulaka a swoho hi ndlela yaleyo loko ha ha ri ka timhaka ta mati ku na xitichi xo basisa mati xi nga ri ku akiweni laya a Vereeniging twana ku ve xi sungulerini 2015 a xi se hela na sweswi hambi xi ta hela se hi ta twa n'wina kwala ka 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM kambe sweswi hi sungula hi twa leti hi nga khoma tona timhaka hi ti twisaka ku lan'we mi nga kona timhaka ti ri yini ku ya ku hambanahambana ka tona n'wina ka mapapila a hi mi rivalangi ha ri ka yona mhaka leyi ya ku swi nge koteki ku mi tshembisiwa ku ta va na steel tank leri nga ta va na tilitara tonge ivi va mi tisela tijojo leti nga ta ka ti nga heti nkarhi vanhu va lava ku tumbeta mali yi nge heli ntsena ya ta landzeleriwa hi kota ku twa ku masipala wa Vhembe wu ri yini hi mhaka yo yaleyo sweswo swi nge jiki kambe hi ku tumikisana wa mina 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tikwala nga ko ku hi timhaka leti nga khoma to tinga tlanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM teka xiphemu lexi xo sungula hi va hi kha hi languta hi vulavula hi timhaka tihi kumbe tihi leti mi va kumi tikhomini teti mi va ku mi ri na toho ku va ku langutiwa ka yini ku va ku languteriwe ka timhaka toleto ta leswaku loko mi khome timhaka teteleto hi kota ku twa ku ka miganga ya ka n'we ku endleka yini hi yihi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona leswaku hi ta kota ku loko swi lava ku hi mi kumela lava va faneleke kumbe va nga tiyisisa ku timhaka ta ku va va hetelela va vulavula na n'wina ha toho mi kota ku va hi va kuma hi ndlela yaleyo kasi un'wana a kha ni vutisa ka timhaka ta dyondzo ku xana swi na nkoka ke ku munhu a va xirho xa huvo yo endla milawu a nga dyondzangi matiko yo fana na va Kenya xikombiso ma veka milawu ma ku loko lava ku va meyara kumbe lava ku va murhangeri i fanele yi va na degree hi ta twa hin'we a hi amukeleni loyi nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhleka minjhani Khalanga hi pfukeni minjhani hi kona a khensa la ta vulavula hi leswi kahle leswi Munghana Lonene yi haxisaka swona bolo masiku lawa na mitwa mara ma swi tiva ku swilo leswi swi khumbaka Munghana Lonene kotara yin'wana na yin'wana ku ta vafambisi va ta vulavula na n'we tanihi hi vayingiseri se loko mi kha mi vulavula va nga ri kona ni twa yi nga ri maswona a swi fani na loko mi vulavula hi swilo swa vanhu lava hi nga ta ka hi nga va kumi kumbe hi nga ta va lava ma swi vona kambe hambiswiritano yana ni mahlweni Khalanga no ku ri ko va xivutisonyana ku ri loko a hi swi tekeni mi kha mi haxa mitlangu like mi kha mi haxa mitlangu wa Bafana Munghana Lonene yo yi nga hakeriwangiki ni vula hi ndlela leyi na hi ku ri ani loko mi haxa 45 minutes ku va ku nghenelela emakete and mi kuma ku ri loko hina hi yingisela ku Munghana Lonene nkarhi wun'wana a ya attitude goal hi mhaka ku tiva disturb hi market and then xikongomelo xikulu loko yo ze pfulela Munghana Lonene a ku ri ku hi twa tigoli letiya loko ti khati ku ri a ri ta hi kha hi twa vo cuma va kha va ku a ri ta valeni ma vona so and then
loko se mi kuma ku ri se goli leya se hi twa se yi ku ri khale ku fana na rini xikombiso ku fana na goli leya ya Bafana leyi nga ya vumbirhi yi nga koriwa hi ya vumbirhi loko wina ka Lesotho loko goli leya a ni yingiserini kuma ku ri se yi dyi khale se ni twa ku se yi dyini and then mi kuma ku ri ku fana na tolo ni tshikini ni ya vona TV mhaka ku ri a na ni tshembele munghana lonene mhaka ku tirhi wa mina a wu ni pfumeleli ku ri ni nga na tshamela TV so xikulu ku loko no yingisela radio hi mhaka ku ni rhandza radio ma swi vona kambe sweswo swi tsakisa hi ku a hi swa munghana lonene stage hinkwaswo swa nhlangano wa vuhaxi swi ndla swo loko ku ri na mavhengele loko mi nga swi twi ku ri na mavhengele ka swin'wana switichi swo va swi ri hava mavhengele hi nkarhi walowo ya but mara a ni mavhengele a ku ri ku va ku fa munghana lonene kha yi endla mali hi swona so loko yi haxa munghana lonene yi va ni kha yi nga kumi mali a henhleni ka ntlangu walowo ka mani a hi tekeni kha yi haxa Betway Premiership a yi kumi mali a yi kumi mali hi yo yi xavaka nkarhi ku hi kota ku haxela n'wena okay so another 2000 hi swo va swi vitanaka hi yo minkarhi hinkwayo mi ta twa va kha ku xaviwa ti-rights ku xaviwa ti-rights se SABC yi ta xava ti-rights ivi yi mi haxela kambe hi mhaka ku yi tirhise mali ku xava ti-rights letiya yi sindziseka ku xitsanana lexi nghenisaka mali yi xi tirhisa ku nghenisa mali ntsena yi kha yi twisisa ku va mi nga twangi loko a ku a ri tavaleni a swi cinci ku i 2-1 kumbe i 2-0 ma yi vo mhaka kona kambe a swi hi nkarhi hinkwawo ko va yin'wani ya minkarhi ya but tanihiloko hi yingisela bolo xikongomelo ku ri ku twa mi nga tirhisi hi ni nge tirhisani loko mi nga katsi na van'wana lava mi nga va tiveki xikongomelo ku la ku ri loko ni yingisela bola ku ri ni twa a ri tava leti ku fana na n'we loko ni yingisela Afrika loko mo huma mi nga swi vulangi ku ri hi fiki njhani ni twa ni ri na problem ma swi vona mi ngiseri wa mina ni khensini tlhelo rero kambe va tatana vinyi va xitichi no ka ni nga tivi ku rini kambe va ta siku rin'wana mi ta twa hi vona ku swilo leswi fambisa ku yini mina no ti dlambela mingisero wa menkesila ni mara ni loko hi vutisa hi kuma information swi endla ku hi nga kwati ngopfu ma swi twisisa ni mi tweli boto wa mina cancer 0860 i makumembirhi muna timinete ntsena ni bilawara ya khumembirhi nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombanya nkhani vulavula na muhumelerisi kumbexani vayingiseri va hina va hava mahungu lama va nga hi byela ku vo va lava hina hi va byela se hi ta hamba hi va byela hi susa xiyenge lexiwani kambe a hi amukele nin'wana muyingiseri loyi nhleka Hello, minjhani? Papa mina hi pfukile minjhani? Hi pfukile. A Kenza. Ni kombela ku va xikala vito la ka Mninginisa Block 3. La Block 3, hi na nkingha ya service delivery man. A ku na mati, a ku na tliliniki, kahle ku hava xilo lexi hi nga ta ku mfumo wa hi pfuna hi xona ende hi nga ku hi na problem ya ku landzelerisa loko hi ya ka mukhanselara u ya hala na hala se a hi swi tivi ku se hi fanele hi swi endlisa ku yini loko mi ku a hi swi tivi mula n'wina ma hina tanihi tiko hikokwalaho ka yini loko mi ku tanihi tiko mi twanani na tiko ku mi ya fonela ka Munghana Lonene a hi twananangi ya se mi nga va vulavulelani n'wina so kama wun'wani hi gina hi teka timhaka hi ti yisa ka ndhawu zitha ka ende phela timhaka ta service delivery ti kha ti lava wona mfumo so a hi koti ku pfuneka n'wina kahle xiphiqo kumbexani loko n'wama ni pfuna ku twisisa ku xiphiqo xa n'wina i yini a swi ta ni pfuna ku ni oloveleka ku hi kota ku jikajikisana mina n'wina a hi koti ku kuma vukorhokeri tanihi tiko ivi vukorhokeri bya yini bya mati bya mapatu bya titliliniki ma vona loko ni rin'wana na so ni ri na nghamu ni kuma ku yi tikini ku fanele ku fika nkarhi lowa wo veleka ku fanele ku fambiwa ka patu leri ri nga na swigindligindli a kota ku ya fikelela tliliniki ende tliliniki yi le kule ka Thomo kumbe ka Mhlava Veleni ni kuma ku n'wina mina ka Mninginisa block man a block 3 swigindligindli kusuka block 3 ku fika block 2
loko mi fika block 2 se i xikontiri xikontiri ene loko ku ri xikontiri n'wina lava mi relela mi ya ka mihla vheleni ku na tliliniki laha ka mihla vheleni maso tiya ngopfu van'wani phela loko a vabya munhu o gina a luza vutomi ku kha ku zamiwa ku fambiwa kwalaha ka swigindigindi leswiya hi mhaka a ni tiambulense obvious ya teka nkarhi ku ya fikelela mi ze mi zama ku phusha ku munhu a kota ku pfuneka o gina helela ndleleni se a mi ta ringanyeta ku endleka yini a ni tivi ku ni nga kota ku pfuneka xinjhani kahle loko u kota ku fikeleliwa va lava kotaka ku pfuna hikuva ka mukhanselara hi nga ku a hi koti ku kota ku pfuneka loko mi ku a mi koti ku pfuneka mukhanselara ma swi tiva ku thole yin'we i thole hina mara wa nyamalala loko swi fika ka ku a swi na mhaka a ni se swo vula ku a mi nge hi n'wi tholi nkarhi lowu taka lembe leri taka ku thoriwa makhanselara swi vula ku a nga mi tirheli ku ya hi n'we loko ri wa mi nyamalalela lembe leri taka a mi n'wi tholi kona vhele a nge le ku tirheni mukhanselara mara ndlela yin'wana ya ku hi fikelela kun'wana lava nga hi pfunaka kahle ya laveka na information yaleyo hi ku hi site ra mina as an individual a ni swi tivi ku loko hi nga koti ku pfuneka mukhanselara ni ya kwihi mi ya ka meyara mi ya ka meyara hi nga ku swa tikanyana ku fikelela kwalaho ku teka mi ya laya ka a ku tiki nchumu mi ya laya ka masipala mi fika mi ku hi mina wa Pat Khalanga ni lava ku vona meyara va ku meyara va kona mi twanana ku va ta va khorini va mi byela ivi miya ku teka okay ta kota ku ri i ta zama sweswo na ku kumbexani hi nga va lava hi kota ku vulavula na vona hi twa ku hikokwalaho ka yini tani hi muganga wa ka mininginisi va nga ri ku mi pfuneni ni vona na mukhanselara loyi va n'wi rhangelaku hi ta ringeta ku va lava hi twa ku va nga mi pfuna njhani hi timhaka ta vukorhokeri ni khenseli buti wa mina swona inkomo mhlave meyara loko mo va kuma ve ri eka mininginisi a vele ku korhokeriweni vaaki loko ve nkulukumba loyi vulavulela vona kambe i pfumerile ku a va twananangi tanihi vaaki ku a fonela ka radio a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani Khalanga mi njhani papa mina hi pfukile mi njhani n'we hi dzubile Khalanga a khensa ni kombela ku vulavula hi leyi ya la magondzweni va ngo hi le ka xiyimo nga ku xe le henhla hi tinghozi laha a hantaku emisaveni hi number 1 so vonelo ra mina heleriwani Khalanga ni kumeka minkarhi yo tala ni ri la ndleleni lexi ni xi vonaka hileswaku ti-driver sweswiwani va helela na mbili loko mo n'wina mi lava ku overcheck n'wina ma-indicator lo a ta ku kumbe hi le ndzhaku ka n'wina loko mi fanele ku ri ku no mi cinca layeni wa pressa u ngetela xipidi a tlhela mi filikela na mavone loko se mi va mi nghenile or mi nghenanga loko se a ta hindza la ka n'wina tsondana na n'wina marikuteriwa so i driving leyi nga kona sweswiwani ya manguva lamawani ni ze mi byela un'wana siku rin'wana ni khandziye ka swilo swa ku khandziya ntaku swa mathekisi a ku ka mina i driving ya manguva yona yi nga ku dirayivisa xiswona ni ku nawu wa la patwini wa K53 wu ri tano na so hi hetelele hi nga twananangi namba ni swi tshikisa sweswo and then loko ni langutisile Khalanga hata ku veni na tinghozi to tsema nhlana hi ku hi ndlela yale ku dirayivisiwa ku xiswona swa ta ku humeleleni tinghozi ta ku tsema nhlana vanhu va hela hi vuyingi mavonelo ya mina Khalanga ni mi twa kahle hata ya mahlweni na yona na sweswi loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu mhaka ya ku va hi ri number 1 tanihi hi tiko ka tinghozi ma vona hi hundze na matiko yo fana na va Russia laha swi tivekaka na ko wo khensa hi fikile laha hi koho se ma swi vona ku swi vula ku hi le ka xiyimo xo tika ngopfu tanihi tiko hi le ka xiyimo xo tika ngopfu Khalanga loro mi kuma munhu mi ngo ni tlhela ni phinda ni veka xikombiso hi leswiwani kumbe mi nga se nyika xikombiso hi ma ni teka nhlokomhaka ta mahungu mo ni khomela tani
so ni pfumelele ni teka toko mhaka ta mahungu ku endlela leswaku hi kota ku famba hi yona na mhaka yaleyo na liya hi kha hi vulavula yona ya vuxaka bya hina na tiko ra America yini mhaka yaleyo hi ndlela leyi Show Justice Mashim ndzi na nhloko mhaka ta mahungu emisava ra yan'we a hi buleni va ka hina hi timhaka teto timbirhi tiko ra Afrika-Dzonga loko mo languta hi tikomba hi kha hi helela na timbilu ni le ka swilo swa vutomi bya siku rin'wana na rin'wana ku fika kwala ka xiyimo xi nga ka xo sweswi loko mo languta ka ha ri na vanhu va vilelaka loko un'wana a yimbelela risimu rere ra Kill the Masivoa kambe nawu wu vurile kwaya swi ko va swi timhaka ta tipolitiki a swi hlohloteli madzolonga kambe vanhu va vilela swi le ku tshayiweni na hi holobye wa timhaka ta matiko mambe wa tiko ra America hi sweswo ni vulavulaka hi swona hikokwalaho ka ku va economic freedom fighters president wo va yimbelele rona sweswinyana kha kambe xivutiso ku ta va ku tanihi tiko hi tiyimisele ku va na tiko ra muxaka mona hi tiyimisele ka tiko ra ku hi nga ha vi rona lera ra nkwangulatilo luwa wu nga vulavuriwa hi Sir Nelson Mandela na kumbe ha lava nkwangulatilo luwa loko be ha wu lava hikokwalaho ka yini hi kombisa swikombiso swa ku komba ku i nga ri ha wu lavi hi matlhelo hinkwawo ku endleke yini hi ta bula na Professor Themba Sono hi mhaka yaleyo kasi ya vumbirhi leyi lavaka ku twa hi yo i timhaka ta tinghozi leti ti endlekaka magondweni ku loko swi ta ka timhaka to chayela Afrika-Dzonga na tinghozi leti ti endlekaka ha tika kambe swi tikomba ngeti swi hundze leti ku tlula na timhaka leti hi nga vulavulaka hi tolo loko hi tshamela hi ku tilangsese to xaviwa swi hundzile kwalano kambe ku nga va ku ri yini xivangelo ku ri xi hi fikisaka laha hi nga kona hi nga tsakela ku twa yaleyo leya yin'wana hi nga ta vulavula na commission a hi tsakelanga ku vulavula hi yona hi mhaka ku hi vulavule ngopfu hi yona ko va mhaka ya ku lava ku landzelerisa ku na swiyenge leswi swi nga le ku tirheni ke ku lwisana na timhaka leti nga langutana na tona ta ku va vana va biha mirini va ha ri vantsongo va nga si fikisa na malembe ya 20 masivo se hi ta bula na Budjabo Baloyi kusuka ka commission ya ndzingano wa rimbewu hala ya ka Vukupile wa ra yan'we sweswi a hi buleni leti mbirhi hi languta timhaka ta vuxaka lebyi bya tiko ra Afrika-Dzonga hi tlhela hi languta na timhaka leti ta ku a hi swi koti ku chayela na magondweni hi helelana na timbilu hi kwatile a ku hundziwi munhu se a hi fambiseni sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM Makomba Ndlela 0860002543 a hi sunguni hi kandziyela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu se imane hi tsana nkulukumba lala ku nyika xikombiso hi twa ku yeri fambile sorry mingiseri wa mina a ni ku ndlela ku ni hlamusela lavan'wana va kota ku va swi tiva ku hi famba hi ya kwihi hi yo mhaka ni ku wa ha sungula endla xikombiso lexiya masiva a ni nga to vheni fika ni teka vayingiseri ni ya mahlweni kambe ni khomele mingiseri wa mina ku va ni hlwelelela ra ku ize i nghena i lan'wa i famba hi ndlela yoleyo 0860002543 a hi tekeni loyi hi twa ku angula kwini nhlekani Khalanga papa mina ninjani hi fokele hi nga vona papa efukile a khensa ni vulavula na Given Mahlalela Khaning Modi engoma Mahlalela 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 Khalanga mele sibonaka ngopfu timhaka ta tinghozi ne ku ni timovha tinharhu leti nga la patwini timovha leti tinharhu leti a ti koti ku va ti nyika van'wani chance ku ni polo ku ni truck ku ni quantum loko ko va ni accident timovha leti tinharhu ti kona a hi koti ku veka swa polo mi tikuma ku tinhlayahlaya ta tin'wana last week under the state ntirhelanga ni vula tinhlayahlaya leti mi vulaka tona mi tikuma ku ndo ti vona mi nga vulavula hi mhaka leyi n'we mi nga vona yona se mi ku hi tona a hi vulavula hi swilo swa le Khaning Moyo but hi vulavula hi swilo swa le swa tiko hinkwaro a ni khulumi swa le Khaning ni khuluma hi leswi overall nga swi vona last under the dala vo Stillport ku ve ni accident yin'wana damu ni polo hinkwavo ava overtake i-truck most istalo loko kuma swa ku ni accident number 1 ta ku polo ni taxi tikoti ingozini yole ava koti ku veta munhu leti bya ku overtake ndata hi le ku and wa overtake yin'wana leyi taka yale and ti bane head on se loko a ho tshama hi veketelana la patwini
ta ko avoid tinghozi ta va ki number 1 na misava hinkwayo but South Africa va misava hinkwayo hi ku a hi koti ku ngetelana patwini munhu area ka mimovha ya tsutsuma nta overtake la ya loko u va overtake yin'wana swi nghenile ku overtake swi nga fanelanga munhu va overtake barrier line loko wa mbuyisa ma traffic wa complain so overtaking mativa sweswo mi nge hele ku hetiseleni so hi swo ni switwako sweswo swa ku loko mi ku xiphiqo hikwalaho ka ku hundza vanhu lomu swi nga fanelangiki ni yima na n'wina mara loko se mi sungula ku hlawula timovha ni le ku ringeteni ku languta ku tinghozi leti ni nga ti twa hinkwato mpfhuka rixini a se swi twa sweswi vhiki leri nga hundza a ku ri na ntungu wa tibasi a mbulanga nchumu hi swona ma swi vona ku loko mi hlawula timovha hi laha se mi fika swi hoxeka koho kambe leswaku ku hundziwa laha ku nga fanelangiki ya se swi vulaka ku vanhu va hela timbilu kumbe vanhu va jahile kambe xivutiso ku ta ku mikuze njhe ma swi tiva ku laha ku hindiwi laha ka hindiwa kumbe ngo ku ti chayelele ntsena na hikokwalaho mintswalo leyi ya vanhu va yi tivi no yi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi buleni va ka hina un'wana hi loyi nhlekani Botsat a hi papa ninjani hi pfukile hi ngovo hi pfukile Botsat matiko lama ka hina ma Afrika na matiko lama nga kona ka lama valungu ngopfungopfu na lava hi hanyaka na vona valungu la ya va pfumelanga ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ri yile ka xidemokirasi and hi xisi leswi hi tlhe hi kombela ku hi rivalela na hi xina kambe ku na lava se va nga sala Botsat va nga swi tivi ku rivalela i cini namuntlha Botsat loko mi kha mi twa hoyi leyi nge le ku endleka leyi valungu lava va tsutsuma va ya America va fika va vulavula leswi ivi hina hi khondla mavoko hi ku hi ta rhuma vanhu a ku na ku kondelelana namuntlha sweswi mi kha mi vulavula ku hi swona Botsat ku loyiwani namuntlha u ta fika a yima a yimbelela risimu ro karhi ivi valungu va ri teka ingaku vona se ingaku ri hlasela vona kahle eka na vona loko ri ku ku na tinsimu leti hina hi ti twaku loko hi fambile ya ka sweswiya swa tibolo ta vona leta ta tirhapi ku na tinsimu tin'wanyani ma titwa ku letiwani to sabadela hina vanhu va tiva mara tona va nge a mi nge tshwiti ka ti-news va kha va ti vulavula i ku ri xidemokirasi leya xa hina xi fike laha ko Botsat mi dlaya ximanga mi susa nhloko ivi mi dlaya mpfundla mi susa nhloko ivi mi yevula mi veka laya ivi munhu a ku kahle mi to swi mikisa ndhawu yin'we hi swi dya xikan'we ivi mi nga ha swi tivi ku mi tsavula tsatsa ra ximanga kumbe mi tsavula tsatsa ra mpfundla hi laha se hi nga kona namuntlha Botsat vahisa lava valungu lava a va hi koti ende ku va kondzelela swi ta fika laha se hi nga ta tsumisana hi swidlayi hi ku sweswiwani hi le ka Cold War un'wana na un'wana u chuwile ku minduku hi ta pfuka hi ri yihi hi lava vanhu va Al Gore namu va lava ku ta humesa vanhu va South Africa namuntlha luya u khanserini tifana hi mhaka ya ku ri milungu u ta tshama a ri milungu Botsat dasani ku ri loko ku ri ku a se sungula ku dyondzisana ku ri mani i mani wa ka mani hi nge tshuki hi lunghini a South Africa namuntlha sweswiwani hi to tshamela kumbe sweswiwani tinsimu teti nga ti ku mbeleleni loko va dlaya mulungu va ku hi ya luya a nga sumarisiwi a yi kondzelelani Botsat a hi na xona xidemokirasi leswi a mi vulaka swa kwangula tilo a ri kona kwangula tilo Botsat un'wana na un'wana sweswiwani u le ku tirheni ka swi swa yena hi leswi yena a swi twisaka swona fana na sweswi America va ngo va rhumela munhu a va ambassador ende munhu luya xipaki u ta ku spyela a fika a vulavula swo huma ndleleni swa ku South Africa ku swona hi swona sweswi hi nga ta tshama hi nga ri na kurhula no hi nge vi na kurhula kambe swi nga va swi hoxeka kasi i ncini xo ka xi nga endliwangiku kahle loko hi suka ka hi nghena hi 2024 I mean hi 1994 hina vanhu va tima hi relaxi ngopfu hi relaxi hi xileswi Botsat hi teketela timali hi ti fumisa hina hi xihina hi tshika ku phawarana hina hi ri vantima hi ri xihina ku na minduku loko tiko ro karhi ri hi sukela hi swi tiva ku ri hina vanhu vo tala va nga na timali lava nga investa se vanhu lava ka hina lava ka ntimeni
va teki mindyangu ya vona va yisa mahlweni va tshika hina hi nga va pfuna ku lwela va hi kambiyela. So that's why ikhonomi na namuntlha na sweswi Botech ya ha ri ka valungu leswaku valungu loko va ku swo karhi mi fane n'wina hi n'wexe mi titsundzuka ku milungu loyi a ngo sungula ku vulavula xilexi i tshembile hi mhaka ku economically i na mali hambi wo zama ku n'wi endla yini a ku hava la u nga ta n'wi susa kona. Hina vantima hi teki mali hi panga swifameni hi tshika ku nyika vantima kuloni ku ri hi phawarara hina hinkwerhu ku hi kota ku hanya vutomi bya kahle ka loko mulungu o tshika a te jamu hi kota ku tiyimela. Hi nga tiyimeli sweswi Botech 90% ya ikhonomi ya South Africa yi khomiwe hi vanhu hi valungu hi laha hi nga kona namuntlha. ene loko yi khomiwe hi valungu hina hi tsandzeke yini ku ve na ti-program to fana na va BEE na va affirmative action a ti hi pfunanga program leti. Program teto Botech a ku ri ku teketela timali va ya va tshama lomu ya kusuhana na madamu vanhu lava ntima la va tsutsuma hi timovha leto duma loko va ri patini kwale makaya mi va vona mi ku hi voneni ma swi vona. Swi sunguriseni miri a ku ri ku teketela timali ku tleka yini a va ku ri ku teketela timali Botech va tsutsuma hi timovha leto durha loko va tile makaya va ku hi voneni se hi va vonini ende sweswiwani ku le ku tikeni timovha ti le ku tshovekeleni swi ku pfalekini mulungu wa lwa wu ri wa tima u tima phayiphi hi ta hlupheka Botech inkomo i Brabisto swa jama komi nkheseli Brabisto va vulavule mhaka ngo veri ku teketeriwa timali tiya vanhu va ya tshama kolomu kusuhi na le madan'wini hi leswi van'wani va tala ku swi tshava ku ongetile ku swi ta ka timhaka ta ti-policies letiya va BEE van'wani va hehla ku a to vuyerisa vanhu vo karhi a ti nga ri ku vuyeriseni tiko hi ku angarhela a ti vuyerisa the connected few lava va nga kusuhi na vanhu lava nga kusuhi na swilo se loko ku ri ku xiyimo xi tani xiyimo hi lexi se a hi hundziseni liya ya Afrika-Dzonga ku vikiwa ku hi xiviko xi komba ku Afrika-Dzonga i ndhawu yin'wana ya nghozi ngopfu ku chayela ka yona. Swi vula ku loko mi ze mi ni vona ni pfumisa movha ni nghena patwini ni nghena ka yin'wana ya ndhawu ya nghozi ngopfu Afrika-Dzonga hikokwalaho ka yini va ka yini hi ku magondo ya hina ya kahle okay handle ka ra ka miningirisi kambe magondo ya kahle se n'we mi ri yini a hi amukela ni n'wana mi ngiseri loyi nhleka aye papa ni kombela ku angulanyana hi liya ya vuxaka bya hina na ntirho ku va ni pfumelela hi yo hi nga ka yona na yeleyo hi ye Brabisto a kha a vulavula hi yo sweswi alright ni kuma nkarhi loko se vanhu va ta lemuka ku vuxaka byi le ku onhakeni exikarhi ka hina na Amerika hi loko ku Amerika hi ku humesa mpfuno wa hina loya wa leswi swa rihanyo especially ka timhaka ta HIV na TB laha se vanhu va nga sungula ku swi vona ku na problem mara Botech issue leyi matiko ma hina ni nga ku Afrika-Dzonga na matiko man'wana a ma swi tiva ku nkarhi lowu wu ta fika ma swi vona mfumo lowa wa Amerika a ri wu sungule hi 2003 wu sunguliwa hi George Bush a endlela ku pfuna matiko ma Afrika a wu ri loko vanhu vo kota ku accessa document ya kona ya PEPFAR a wu ri wa 5 years ivi le mahetelelweni ya kona yi hlamusela ku ri matiko ma ta kota ku teka over ma ti fambisela swilo leswi hi woxe ku katsa na Afrika-Dzonga ma swi vona ivi Amerika yi ya mahlweni yi ka yi pfuna from 2003 ku swin'wana fane swi heli hi 2008 ivi ya mahlweni yi ka yi pfuna sweswi ku fikile xipandzahloko xin'wana mali ya tiko ra mina ma swi vona kasi before sweswo matiko ma Afrika va tshamile hi loko mo yi cheka yi kona document yin'wana la yi vitana ku i Abuja Declaration ya 2001 hi 2001 matiko ma Afrika ri va ta ngetela budget ya health ka matiko ma vona up to 15% ka budget hinkwayo ya matiko hinkwawo mara then Afrika hinkwayo ku katsa na Afrika-Dzonga a hi fika ka 15%. That's why hi ri le ku rileni sweswi ku ya swi endlisa ku yini ya
yini kuna problem mara xiyimo lexi ho fanele swi riboha mabandi mina ni vona ku swi na nkoka ku tiko ra hina a hi tshikeni ku xavelela vanhu because a swo hi pfuna un'we mavona vuxaka lebyiya kambe la n'wina mi nge a hi tshikeni ku xavelela vanhu mi va mi nga mbula mani hi vula yona America okay because sweswi America yi vele ku hi rhuketeleni Botshet loko a vo langutisa loko a vo langutisa tanihi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi na wona matimba mo hi nga swi kota ku ti endlela swilo swa hina ehenhla because xilo xikulukumba xi endliwa hi America a ku ri ku endla ku va na ti-ARV na ku langutisa ku breaka cycle ya mhaka ya TB ma swi vona mara then hi nga swi kota as South Africa sweswi va koti ku ngetelela i-budget ya hina hi 7.8%. Close to 7.9. So loko ho famba hi phase yaleyo because swilo leswi matiwa ku swi hlupha hi important loko tiko ri mi pfuna ku fana leswi because ku sunguleni a ku ri $15 billion loko va sungula xikhwama lexi xa petfa va dictate ti-policies ka matiko walawa ma pfunaka ma swona a mi koti ku bibinyuka so loko tiko ra hina ri koti ku this year ri kota ku ngetela ka budget hi 7.9% ka budget ya hina hi na wona matimba mo lunghisa swilo a hi boheni minchungu Botshet South Africa hi tshika swilo leswiya because these people va dictate ti-policy va la ku hi byela ku hi fanele hi endla yini as a country hi lero hinkwaswo hi cina itatara ya vona ene kwalaho ka ku dictate ti-policy hi leswi swi nge le ku endleriweni Ukraine sweswi hi ku se Ukraine yi koka ku yi fane president a kha ala na timhaka ta swicelwa swa le Ukraine kambe i za a sindziseka endzhaku ka hoyihoyi leyi nga va kona le a Oval Office a Washington DC exactly mara loko South Africa na matiko man'wana ma Africa ho swi langutisa ku matiko ma hina ma na wona ko va ku mati ya Botshet a ri na ku hi va na hi Afrika-Dzonga xi dlaya ku la Africa hi mhaka ya ku ri loko mi langutisa ti-budget ta matiko mo fana na matiko akelani man'wana ma kwala SADC loko mi langutisa budget ya health ya vona va dependa ka ti-factor mi nge koti ku tiyisa tiko hi swo fana sweswo ma swi hambiloko mo na ti-strong policies vanhu valava va ta dictator va mi disturba so mina wo fana no loko ni langutisa timhaka ta health laha ni ti tivaku hi laha ni kumeka ku ni ri kona ni vona ku it's a good thing because loko ni langutisa budget leyi va nga yi vekela this year va nga ngetela hi 7.9% ka total budget as compared to last year because ya kwalaka le va ngetela yona ya fikanyana ka vo 260 billion which is a very good thing a swi vona ku tiko ra hina ri ya kun'wana a hi nga havi na vanhu va nga ta ku loko mo vulavula hi ta ku yini South Africa a yi lavile ku endla ti-ARVs yoxe but because ku na 15 billion leyi taku every year ma swi vika a mi tshukunyuki mi nge tshukunyuki ende matimba ma ku endla sweswo hi na wona hina hi South Africa ma swi vona so mina vuxaka lebyiya ni vona byi ri right because loko byi fa byi kambe loko mi la ta swi vona ku a byi la ku fa hi ndlela yona yaleyo ma swi vona ku sweswi se va thola na maambasada va hala ku tisa munhu la leswi vulaka ku va swi lava ku vudyelwani na tiko ra Afrika-Dzonga kambe vo va ku vekeleni ka ntshikelelo wa ku kumbexani wun'wana i ta hetelela a wela ka xitlhakani xexi mi vulavulaka hi xoxa ku se va ta kota ku va mi lawula hi timhaka ta ti-policies ta kumbe milawu ya mafambisele ya tiko ra n'wina Botshet ku hava tiko both Europe na America ku hava tiko leri nga lavi ku va na vudyelwa na tiko ra fana ra hina na South Africa hi mhaka hina swilo va fumeli they got everything va kote ku implementa ti-policy leti pfunaka vanhu va tiko ra vona hi mhaka ya tiko ra hina ra Africa ku katsa na South Africa so a swi endleki Trump u na nkani u na ku ti endla hi nga ri i munhu wa matimba ku tlula vanhu hinkwavo and wa swi vona laha swi nga ta ya kona because loko wo pfala mbhovo leyi va yivaku hi yona i swilo swa laha tikweni ra hina matiko ma vona ma ta va na problem because vona sweswi va tshembela ka ti-reserve va vekile va hisa lava sweswo ti-reserve ta swilo leswi va nga swi teka ka matiko lawa a va dictate tipolisi ma swi vona swicelwa na yini na ti-oil from other countries va reservile va hisa lavaya va hatile mara swi nge va sustain malembe mo tala so that is why va va ka va endla a va nge humi
ni 100%. Because va swi tiva na ku na tikhampani ta vona tikulu. Ko fana na tambe hi vula. Ani ku na Anglo American and Anglo American ni tikhampani leti ku letisa ku mali yo tala matikweni ma vona. Ku na tikhampani ka ti-pharmaceutical companies. A vele ku fambeni va kona kwani le ku va kona. Maswede. So loko a va ku hayi a tela vuxaka why va nga hu? Because everything swi huma ka vona even now. So mina Godfrey loko languta ka timhaka ta health laha va nga fika va chavisela kona vanhu ku hi ha teka mali ya hina that $15 billion I suki and then tiko ra hina hina matimba loko mi languta tipolisi ta tiko ra hina government ya hina leswi fambaka hi phezi ya yona sweswi hi ta lunga Godfrey a va humi mina vuxaka lebyi especially ka health ani bilani ni vetweni kwala ka ku kumjana society na ti ARVs ta hina kaya nga ri na swona swiphiqo leswi swa ku chula kanteri leadership le a yi lava ngopfu phoketa mali a swikhwameni maswona because this issue hi vo 2001 that leadership a yi ri na vision ya ku ri hi lava ku tiyimela as Africa maswona ivi ku ya fika ku nghenela ti-leadership tin'wana to rhandza ngopfu mali ku katsa na ku ya South Africa after that administration a va hi considerangi Abuja Declaration ya 2001 loko mi nga karhi yi chekeni Bolton yi kona ya vulavula hi freedom ya health a Africa hinkwaro naswona mara then hikuva va lava ku chela mali eswikhwameni van'wana vanhu and va fumile vhele mara at our expense as a country na continent hinkwayo mara loko wo fana na ti-president leti nga le ku ngheneni matikweni man'wana hi ta va kahle swinene na metwela papa hi swona 0860 un'wana mi yingiseri hi loyi nhleka Batnet. Ne pfukile xa. hi pfukeni njhani papa No. Ewa. Sona, wo tlangeriwa phela. Okay, kume n'wana cinta. 0860 aka ha ri na munhu laha 0860 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a ni swi tivi ku mi yingiseri luya mara ni n'wi twina leswaku swo va twala loko i swi twa ku lava va lava ku hi yisa ya no kama mtsiritano 0860 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela sa leti minute ta ntlhanu ku va hi fika makumu na nongonoko lowu ka xiphemu xo sungula se a hi twi wena ku u ri yini kwalaho nga va ku u ri kona hi ndlela yoyoleyo kasi ke ku fika sweswi un'wana hi loyi mi yingiseri nhlekani Ai kalanga pfukeni poto wa mina hi pfukeni minjhani pfukeni I can't vulavula leyi ya ti-transport le yeah malanga vanhu a va na mbilu na mapatwini hi swona swi endlaka ku va na tinghozi letiwani mvulu loyi humaka loyi na humaka wo sweswi nampundzu nkani ya ntirhweni taxi driver a nga yimi ka sorry va nga ni lumi lava ti-taxi mara va faneke hi vula ku a va rheyili swona loko a fika stop sign swisana xa vanhu xi ya ntirhweni hi movha xo ya mancirinciri o fika a n'wi tlumba loko i languta a nga yimangi and a tsutsuma a nga na layisensi movha a yi le patwini swilo leswiwa swi hlangahlangana na maphorisa ya hina a va tirhi wona ntirho kahle a va wu tirhi kahle hikuva loko a vo pasisa nawu a ni tivi wa pasa kumbe a va pasisi ma vona movha a fanele lembe na lembe loko i renew license ya wena movha u ya ka testing movha to tala a ti nga ta vuya mapatwini mara a ri na loko mi kha mi famba patwini mi vona ku leyi movha leyi hayi a ya ha ringanelangi ku nga va yi ri patwini mara yi kha yi famba kwala patwini mi va mi kha mi vona yini n'wina leswaku a ya ha ringanelangi yi famba patwini khalanga wa yi vona ku leyiwa i xikrete xi herile a ka ha ri movha and vo tala ni tshama ni vutisa un'wanyana na kun'wana wa chomu wa nga na mathekisi kasi wa tithekisi leti tan'we leta khale a ku thekisi leyi ya khale leyi endlaku mali ma ku yi hoxa mali masiku hinkwawo letin'wana letiwa a ni la ku vula mavito ya tona ya ni ya yi xava ni hlake ni hakela installment every month a ni kuma 100% profit va lava to tela ta khale so loko mavonelo ra mina a ku loko a vo kota ku sweswi movha yin'wana na yin'wana loko i ya renew yi ya ka testing
ya ka dekra yindlu wa ipasisiwa ikhibuswa patwini a swi ta hela sweswi a ta vona murhukutala a ti nga ta va kona mapatwini a swi ta hunguta tinghozi leti nga na kula mapatwini kambe ni vula ku loko n'wina mi ku tinghozi ivi mi katsa timhaka to ka ti nga ringanelangi ku va apatwini mi hehla ku yini mi hehla ku movha yo feyila tibiriki hi mhaka ku ya khale movha yo tlumuka vhilwa kumbe bull joint hi mhaka ku ya khale ku endleka sweswo mbula swo khala mi right ngopfu wa famba patwini khalanga sweswi ane i famba patwini ka highway yi hlomuka vhilwa ka a ni na ku vulala va tithekisi va nga ni dlayi mara ni ta komba ta ndla xikombiso hi vona va taxi yi ta huma vhili i vona na yo movha leyi ku yi a swo fanela hi huma a ya ringelangi yi nga famba patwini maswani tolo kunene sweswi ni vula me ni tshama ni ri patwini khalangane tolo kunene a ni swi tiku i nge lambe sweswi ni vula lambe ntlawa ka vanhu lava nga vatseka hi le roboteni yi pfulerini yi redi lowun'wani me yi pfulerini a nghena like ni nghena ni kha ni nghena switsongo mata a ta hi xipidi xin'wana wa hundza a nga na ndhava a nga na mhaka wa taxi pu no ku ene a ngo hlela katsongo a ni hlumi patient a va swi koti ku kondzelela patwini a va swi koti ku yima okay wa ku hundza munhu sweswi khalanga a ku hundza hi rivilo a tsemakanya roboto yeleyo ku nga si hela na second ta n'wi vona a yimile a nga bi na tazati wa yima i fanekele a n'wi tlumbile ndzhaku yinini khalanga ra tika ngopfu mara mathekisi mo va zonda hi ku tinghozi to tala leti hi ti twaka a ti vi ti kha ti khumba mathekisi khalanga ni vula leti hi ti twaku a ni vuli leti n'we mi ti vonaku hi vula leti hi ti twaku a ni ri a ti si tshama ti va kona kambe a ti talangi ti khumbaku mathekisi a ti talangi ngopfu khalanga mara mbili ya me ma ta yisa yi va ku ni khalanga ne okay leswi ko va ku vulavula okay i layiche vanhu va 14 kumbe 15 ne i rheyila recklessly i gembula hi vutomi bya vanhu i na vanhu la okay loko i bita roboto le khalanga ku ri na vanhu xilo anything happen ku ya humelela ni vanhu valavo ntiyiso loko nghozi leyi yin'wana yi nga humelela liya ya bazi liya yi nga humelela emavhiki mambirhi lama nga hundza yi humelele a na ha ku fika loko yi humelela mata a ni ri ndzhaka yona loko ni swi vonile ko endleka mata ku endleke yini khalanga misali leyi khume ra ti-second munhu wa ximovhani u lahleka off ramp i la ku off rampa i fosela ku jika why i nga fambi straight khalanga i ya jika amahlweni swi fana sweswi khalanga loko i ya reverse ka highway i lahleke ku jika famba jika mahlweni i xungeta vutomi byo veka vutomi bya vanhu a nghozini vona a ku nghenangi thekisi kwalano mara mi vulavule ka ngani hi thekisi la namuntlha kambe swi ri tani khensini boto vini khensini ene va reversa la ben skuma la ti fane ti huma ti ya N1 ti vuya Limpopo u kuma n'wina hindzile va reversa tlhelela ndzhaku a swi na mhaka ku ta yini awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Mashimzi ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ku ya ka yena hi leyi kuma ku fika eka 120 eka litara hi ti-ebucks loko u chela petrol eka engine hi FNB Aspire pfula akhawunti eka FNB ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku tirha swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini swa hlamarisa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Tuesday ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Easy Pay You u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekane bodet hi ku vona ka mina xihlawuhlawu xa ha ri kona mavolo ku dlayiwa milungu ku nghenela AfriForum va nga n'wi khoma munhu hambi munhu a karhi a ti fambela xitarateni ku a va xi khomela nandzu as long a va a fambe hi le kusuhani na laha
ku nga humelela swona swilo sweswo swi nga humelela kona mara loko va munhu wa ntima a nga dlayiwa nje ku nga ri na vumbhoni case leyi to helela moyeni mara loko u dlayiwa loko u nghenela AfriForum mi ta swi twa kun'wana wa vanhu ile jele like la tlova ku ze ku fa milungu ta va ya khoma vanhu nje ne le ka footage ya le striking xexo a va kona va gcina vanhu lava hi mhaka ku nghenele AfriForum va gweviwa ti 25 years va gweviwa ti life sentence because mhaka ku fe milungu loko munhu wa ntima ku nga ri na vumbhoni sweswo a va ta va nga gweviwa a swi ta swi helele moyeni mara vana vanhu sweswi ve le jele because ku fe milungu ende a ku na vumbhoni 25 years hi tele ngopfu ku nga ri na vumbhoni. Minjhani Khalanga na muhumelisi wa n'wina Cindani kwalano. Mavonelo ma mina ka mhaka leyiwani tiko ra South Africa a ri se lulamela ku tiyimela hi hexe a ri na mfanelo ya ku xavelela ka matiko man'wanyana. Why hi fanele hi xavelela ka matiko lamawani? Xo sungula loko mo langutisa loko munhu a hetini grade 12 ya yena a ya sungula ku dyondzela ntirho, mintirho yo tala leyi hi kumekaka kha hi dyondzela mintirho leyi faneleke hi tlhela hi xavelela ku thoriwa. A hi swi koti ku ya dyondza mintirho ya ku munhu a tiyimela hi hexe loko ho ta kota ku fikelela kumbe vo 60% munhu a kota ku hi stock ka 60% leyi ya ku ya dyondzela mintirho yi dyondzela ku kumeka yi ri karhi yi tiyimela hi nga kota ku tiyimela tanihi tiko mara loko ku ri ha dyondzela ku timhaka ta ku ha yimela ku thoriwa swi vula ku na tiko hi roxe ra ha pfumela ku rona ri fanele ra ha xavelela ka matiko man'wanyana ku ri kota ku ri pfuniwa hi ku rona hi roxe a ri ti koti ku ti pfuna hi ku na hina leswi swi dyondzelaka ha yimele ku ya pfuniwa hi van'wanyana. Inkomu Khalanga. Avuxeni ka Afrika va vulavula but mhaka leyi ni yi twisa ngopfu mhaka ya tinghozi ta le mapatwini na challenge nyana ya vanhu vo driver va kha va tirhisa social media. Foni minkarhi yo tala ni vona ku ri yona leyi ya problem ngopfu loko ho avoida yona leyi ya foni na vanhu lava va tirhaka emapatwini va tirha hi ku hetiseka va tshika ku teka mhaka ya coco hi leswi ni vona ku minkarhi yo tala swi endlaku tinghozi because munhu wa swi kota ku teka movha leyi vonaka a yi ringanelanga ku famba apatwini ivi a nghena patwini a tiva ku no yena license ya yena or swiphiqo swin'wana na swin'wana R100. Inkomu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Se mihleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo ri abile na vo vanhu ri vuja ri ra mo dilo fela ali feli ri ile mubani vanhu ri vuja ri le tlamuka mkwalo ri kita mubani va ri vuja ri ka mkwalo ri ku ndiraka wa dara ku ndiraka ene nkale ya mubani yana ri kabisa ri na ile ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo a me di buleki mo tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Avuxeni Buthphet na muhumelerisi ka timhaka ta le patwini ta karhalisa tilayisense to xaviwa lexi ni xi vonaka mina hala ntirhela kona ku tele lava ti-Uber ende vo tala va vona i vanhu ve le handle va huma hala tiko akelani ka Zimbabwe. Ni twa ingaku kumbexani milawu ya patu a yi fani na laha because drivelo ra vona a ri tsakisi Buthphet vanhu va ti-Uber ende va tlhe va tirhisa kani ku vi hi ku drivelo ra vona ri tsakisi eve ku va na lava va swithuthutha na havulu va wes xithuthuthu xa hi khosa accident na vona va chayisiwa minduku leyi hinkwayo leyiwani vanhu ve le handle milawu a yi fani na hina kwala kaya se hi busy endlisa vana ho xava because n'wana loko a endla straight a nge pasi Buthphet mi ta humesa mali every time n'wana khaya a testing a feirisiseliwa xo ka xi nga ri kona. Ti-driving school a ku ri letiya ta va minyuku ta Phet ka Malamulele khale hayi sweswi driving school ka ha ri hava xe mina hi endli khale tilayisense a ku ri hava layisense yo xava. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
sweswo mingisero mugana lona FM 15 ntsena ku bila ya 13 ka vula ne kome mutshami le America ne le Afrika Dzonga na Professor Themba Sono. Prof ku bihile la Afrika Dzonga vuxaka bya Afrika Dzonga na America byi tikomba byi ka byi nyaka pfala ku ya amahlweni. Mi vona yini la Abraham Rasool u vulavule ngopfu a n'wi sweswiwani loko pfula X kun'wana loko nga ri Elon Musk i president i voxe loko nga ri vona hi luya loko nga ri luya hi luya sweswo ha ta lunga la prof nhleka Nhlekane I'm sure tenkwene cancer ku iramba hi okay me vulavula ntiso vuxaka byi ta tika tolweni loko ni byela loko Trump a nga hatlisi ku hlawula ambassador yakwe la kambe nhlamarile tolo u hlawurile manje loko ni languta munhu loyi a nga n'wi hlawula a ni n'wi tiva ngopfu le America leyi hi vanhu lavo voka a mujuda Leo Leo Brent Bozelli wa vunharhu hayi mujuda hi mu America wa mu Italy hi rixaka lerikulu ngopfu ra William Buckley hi yena loyi a dyondzisa vo Trump ku ri mi fane ku ri mi endla yini ka matiko lo aka a nga twanani na n'wina u fana na vo Afrika Dzonga so manje hi yena loyi a nga ambassador a taku manje hi munghana lonkulu wa Israel ku fana na munghana wa loyi Trump a nga n'wi veka ku ri ku va ambassador yakwe a Israel Huckabee so law Huckabee na Bozelli loyi va ta va khomisa Afrika Dzonga ku tika lokukulu ngopfu hikuva va tiyimiserile ku ri xidyoho hi leswi va vona ku ri xidyoho va ku xidyoho lexi nga endla hi Afrika Dzonga ku yisa Israel ka International Court ya Justice le Netherlands hi lexikulu ngopfu a va lavi ku nga rivala sweswo ene swa ha ta tika hi mhaka ya yini loko khoto ya le Hague yi ngo hi pfumela na Afrika Dzonga ku venga ka America ka Afrika Dzonga ku ta kula ngopfu kambe loko khoto ya le Hague yi ngo wena Afrika Dzonga leswi vulavulaka hi swona a swi kona sweswo na Trump u ta tsaka ngopfu ku ri manje vona Afrika Dzonga leyi i swigevenga va tivi ku ri na va endla yini so sweswo swi ke mi vurisaka hi ya amaxangwini lamakulu ngopfu so President Cyril Ramaphosa u fanele ku va na yena a pfula mahlo a pfula mihleketo a nga endli swilo a nga ku a nga ti tivi ti-politics ku ri tinjani xo sungula a nga yisi mulungu ku va yena ambassador America hikuva loko ngo yisa mulungu u endla vuxaka lebyikulu ngopfu na vo Trump a kombeta ku ri ANC yi bile timbilu hi yo yi endlaku ku ri valungu va hlupheka Afrika Dzonga a va ha fani na nkarhi lowu apartheid so va ya vulavula ku ri no hi nga wisa ANC njhani la Afrika Dzonga loko ngo rhumela mulungu kambe loko ngo rhumela muntima swi nga vuli nchumu va nga n'wi nyiki na ti-appointments na hamba kombela ku ya vona lavo va le State Department swi ta va tikela ngopfu so hari maxangweni lamakulu ngopfu so Afrika Dzonga yona ke yi fane ku ri yi khariye yi ku hina a yi fane ku ri hi seketela ntsena hi America hi fane ku ri hi endla vuxaka na matiko man'wana a le handle hi fane ku ri hi endla vuxaka na vo Indonesia na vo India na vo China na vo Russia na vo Iran na vo Germany na hambi leswi
ma-Europeans lava va nga swigevenga na vona va hundzeke swigevenga leswikulu ngopfu ni la ku mi xisa kwalaho vo France vo Germany vo Britain a ka ha ri vona ni lavo u nga va tshembaka sweswi va tsaka va lava ku endla vuxaka na Afrika-Dzonga va le Europe hi mhaka va holova na Trump kambe Trump a nga vi exitulweni ku fika rini loko a huma ku ngo nghena munhu wa Democratic Party wo fana na Biden and manje va ta vuyela ka vuxaka bya Europe na America so manje loko Europe na America va tlhela va hlangana va bahuwa Afrika-Dzonga swi ta hi tikela ngopfu. Ni le ku languteni prof ku loko se xiyimo xi ti tani hi ka hi languta tiko ro fana na Ukraine xikombiso a ri vekiwe hansi ka ntshikelelo ngopfu ma tsundzuka loko president wa vona va fika va sondolotana na president Trump le a Oval Office van'wana va ku hayi ku vuxaka byi nyaka pfarile kambe ivi swi ya cinca ave Zelensky ya ku mina ni ta sayina ntwanano lowa wa timhaka ta swicelwa na yini na yini Afrika-Dzonga hi nga va ka hi fela swicelwa kumbe hi fela leswi Elon Musk ange khampani ya yena ya Starlink a yi fane yi ta tirha la a yi tirhi mhaka ku wa nhlonge yo basa kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano prof a ku na swin'wana hi propaganda leyi va yi tirhisaku va endla propaganda leyikulu ngopfu hi Afrika-Dzonga loko ku nga ri ku va ku mi tekerile valungu mapurasi a vona va swi tiva ku ri va hemba kambe va ta tisa sweswo va ku n'wina mi xanisa mabunu Afrika-Dzonga hina hi ta va nyika ti-refugees la va ta tisa swin'wana sweswi manjeni a ku na swo malema swa ha ta nghena hi ku vanhu vo fana na ti-AfriForum na vo Solidarity a ni tivi ku ri na hi mhaka yini mfumo wa Afrika-Dzonga u tlhela u va nyika ti-passports ku ri va tsutsuma va onha vito na va tivi va ta va huwa hi swilo swo tala ngopfu swa ha ri kona va vona na wa ambassador wa Joe Biden reject loyi a nga famba hi January a ni ri yena hemba a ku ma-Russia va tele la Azerbaijan la Afrika-Dzonga va ta rhwala makhari va yisa ka Russia manjeni ku hembile ku fana na Rasulu loko a vulavulile so a jamukile swo ka swi nga tivikani hi webinar leya kwele kambe president Cyril Ramaphosa a nga hlongolangi reject u n'wi tshikile a tshama manje Rasulu a endla mbodza Tshamba nga zanga a moxa nkarhi u n'wi hlongorile so manje swa tele leswi nga ta huma hikuva loko u ngo rhumela na vanhu vo fana na vo Tony Leon ku ri ku va yena ambassador a Washington va ta tsaka ngopfu hikuva Trump u ta n'wi pfulela mavanti hinkwawo tana hi ta tshama hi bula hi endla yini manjeni Afrika-Dzonga manje va ku planeni ku ri no hi nga vavisa ANC njhani manje luwa na Tony Leon loko ngoya wa ambassador u ta kombela Trump ku u nga vavisi Afrika-Dzonga endla ku ri u vavisa ANC endla ku ri yi nga kumi timali leti ti humaka ka maxaka ka matiko man'wana endla ku ri yiwa and loko yi ngo wa hina hi nga valungu hi ta vuya hi teka tiko leri matsundzuka hi ku ri a ku ri munhu loyi a ku fight back ma yi tsundzuka fight back ya leswi so loko u ya a Washington u ta tlhela a puxa sweswo ke so ku ta va na nyimpi yo tala ngopfu manje leni nge president Cyril Ramaphosa a pfuki a hleketa swilo swakwe kahle a nga endli ku swilo swo fana na vo Zuma so hlawula vanhu nga ku a nga tivi ti-politics ku ri njhani a veka vanhu lava veka vanhu so yena leswi swi endlaka sweswi a nga hambananga na Jacob Zuma nga ku a va tivi ti-politics
prof ni lava ku hi hetisela kambe mi kombela mi ni khomelanyana katsongo hi ku ni hundzisa xiyenge lexi xa mavhengele loko se ni vuya a ni lava mi hi hetisela hi mhaka ya ku Afrika-Dzonga ri na wona matimba ke ya ku ala nkulukumba luya a ku ringanyetiwaku ku a nga ta va muambasada wa Amerika a ri laha Afrika-Dzonga loyi minkama loko sungula nyimpi a nga hetelela a tsala papila a kombela ma-Amerika ku a hi seketeleni ma-Israel hi ku ma le hansi ka ntshikelelo hi na vutihlamuleri bya ku ya seketela tanihi sweswi ya mi nga vula kambe mi ni khomela tani ni sungula ni hundza hi laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona mani hetisela na Professor Themba Sono lava hi nge le ku buleni na vona nhlekani lowu prof khesile swinene loko mi ni khomela riqingho rero hi nga swi kota ku hoyi loyiwani a hi muxaka wa muambasada loyi hi nga n'wi amukelaka laha Afrika-Dzonga hi nga swi kota kambe swi nga endleki xo sungula ma swi tiva ku ri president wa hina u na vutoya ngopfu xo sungula xa vumbirhi a nga ka nga endli tani ku ri loyi Bozeli loyi a hi n'wi lavi loyi hi mhaka ya leswi a nga swi vulavula and hi ntiyiso a nga va na matimba ku endla tani kambe loko u ngo endla tani u ya pfuxa nyimpi leyo leswi Trump a vulaka ku swona ku loko u lwa na munhu wa matimba u nga n'wi hoxi xibakele fana ku byeri Zelensky a ku wena untsongo u nga hoxa xibakele njhani ka Russia i ta ku vavisa so na yena president Cyril Ramaphosa a nga ka a nga swi koti ku ri a endla ku Bozeli loyi a ni n'wi rhandzi mhaka ya ku ri u vulavurile swo ka swi nga tivekani hikuva loko u nga endla tani u to endle ku ri nyimpi ya Afrika-Dzonga na Amerika yi va leyikulu ngopfu so va ta sivela Afrika-Dzonga hinkwako laha lava ku swi endla se swi vula ku tanihi tiko loko hi hetisela prof a ku na lexi hi nga xi endlaku a ni lava rito ra Xitsonga ra kahle ra ku swi hlamusela hi hava matimba hi leswi vengeri hi helpless a ku na lexi hi nga ta xi endla ya si helpless loko Trump a ha ri koho kwaleyo a ku na nchumu lexi xi nga ta lunga hikuva a nga ka a nga rivali leswi Afrika-Dzonga yi nga swi endla ka hina hi xidyoho lexikulu ngopfu ku ri wena Afrika-Dzonga u onerile Xikwembu loko u kombeta vudyoho bya Israel a wu nga fanelangi ku ri u endlile tano u kombeta vudyoho bya Israel hi ku endla xihoxo ka Xikwembu hi leswi Trump a vulaka swona eAfrika-Dzonga ni mi tweli prof ni khensini nkarhi wan'we inkomu Professor Themba Sono va vula tani mi yingisela Munghana Lonene FM va khomixini ya ntingano wa rimbewu ve ri hayi kona vana lava va tshikeni va sungula va kula mani leswaku n'wina va ta va ha ri vantsanana va fanele va biya mirini tindawulo leti khumbekaka a ti endli xa n'wanchumu ku cinca na ku antswisa na ku vona ku xiyimo xa cinca se hi ta va hi kha hi twa kahle va nghenelela leri nge yini hi ya ka Budyabu Baloyi kusuka ka khomixini ya ndzingano wa rimbewu kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi sungule hi twa ku lava va mahungu ya misava va ri ma ta yimise ku yini mahungu ya awara ya mbirhi ni hleketelela ku ha ri na mixo Justice Mashims eJohannesburg Thembisa Alex Nasowetho ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Makombandlela ntivi ku swa vuriwa ku munhu diwile ke kambe imani swi tshika hi ku kulukumba loyi lava ku vulavula na yena un'wana wa vakulukumba lava hi ntumbuluko i tumbuluka kwala Limpopo ka Ximawusa kambe leswo waya swo titivela va lava nga kwala henhla hina hi swi tshama hi swi vona ku wa vuya na kumbe le ku dileni ku halaka ko a xilungwini i nkulukumba Jabu Baloyi lava hi lava ku bula na vona mi yingisela Munghana Lonene FM hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta matshalatshala lama nga ri ku endliweni hi va commission ku vona leswaku ndhawu ya rihanyo na nhluvukiso wa vaaki eMpumalanga va hetelela va tekela nhlokweni xiphiqo lexi xi nga koho xa ku va tincece kumbe tintombi ti biya mirini
ti nga si fikisa malembe ya 20 hi ndlela yaleyo va ri ku na xiyenge lexi xi vulaka ku tanihi commission yi fanele yi va na matirhelo wahi hi ndlela yaleyo a hi va amukeleni hi twa ku kahle tanihi commission va ri va lava ku fikelela yini naswo i yini leswi va vilerisaka ngopfu va lava ku vona ku swi nghenelela kumbe ndhawu leya rihanyo na ya nhluvukiso wa vaaki eMpumalanga yi nghenelela. Khalanga enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Enhlekani Botpet na nhlekani lonene ka vayingiseri va Munghana Lonene FM. N'waxemu loko ni nga hoxisi a mi ri koho a Mpumalanga mi kha mi vulavula ivi mi ya kuma ku ku na ndhawu yin'wana yi khumbekaku hi timhaka ta ku va tintombi leti ti biya mirini ta ha ri tintsongo va ri hansi ka malembe ya 20 kumbexana mi nga nyika xifaniso xa ku a ku ri kwihi a ku endleka yini na koho sweswi mi tlhelelaku minduku mi la ku ya fikelela yini. Loko commission yi tlhelela mundzuku Botpet yi tlhelela ku ya languta leswi department leyi mi nga yi vula ya health na social development mi nga ti vula ku va ri hi ti 24 ta December last year bete n'wina commission hina hi ta tirha hi nkinki hi tirha hi ntokoto NPA na maphorisa loko va ku hina hi byara vutihlamuleri ha swi kota ku byara vutihlamuleri and hi ta mi hlamula leswi mi lava ku twaka swona swa positive ku hi endle yini. Problem Botpet a hi vitana Minerals Council of South Africa laha hi nga kuma ku ku na vanhu lava hlampfa vo tala lava va tirhaka timayinini Botpet vahlampfa lava ku na process va ri pfunelela ngaleyo va teka swihlangi leswi va swi yisa timayinini va swi teka va swi humesa tibodari loko swi vuya swi va swi tike mirini swi ha ri swihlangi 12 years 13 years Botpet 16 yi le henhla ngopfu na va 9 years swin'wanyana swi va swi tikile swin'wanyana swi HIV positive because Department of Health titliliniki tin'wana ma swi tiva mi nga mi swi twini kun'wanyana va ku loko va fika tinese ti fika ti va jikisa to ku wena you are not even ready to prevention, you are not even ready to do this and this. Vana lava tlhelela ndhaku kuma ku sweswo swi tele tinhlayo ti tele ngopfu then tiko va commission hi tshembele n'wina ntsena ku mi nga hi pfuna mi tisa maphorisa fambe ka n'wina mi tisa NPA mi tisa health mi tisa social development ku va endla yini na ti-grant ava va nyiki van'wanyana va nga kumeka va na xitsongwatsongwana va ta pfuneka van'wanyana kuma ku Botpet ku na vusweti byikulukumba mindyangwini so that's why hi ya Mpumalanga mundzuku as a commission. Ni byele kasi n'wina tanihi commission loko ka xiphiqo xexi xa ku va vana va biya mirini kumbe va tekiwa va xanisiwa hi timhaka ta swa masangu tanihi commission mi na mpfumelelo wa ku ma nghenelela ka mintirho leyi ka ku vona kumbe ku lwisanisa na swona. Hi na mpfumelelo Botpet hi na matimba ehenhla ka tindzawulo hinkwato ta mfumo hi kota ku hina na va human rights na public protector na va IC na va auditor general hi na matimba ehenhla ka tindzawulo ta mfumo ku hi va byela ku endlani mintirho ya n'wina mi endla leswaku mi endla vukorhokeri languta vukorhokeri timhaka ta gender hina a hi languta na timfanelo ta ku xanisa ka vana lavatsongo so hina hi kota ku va vitana loko vaakatiko va nga pfuneki va kota ku ta ka commission ku commission a hi pfuneki hina hi kota ku vitana lavakulukumba ti-MEC ta kona hi vitana ti-HOD ta ti-department not ku n'wana n'wana ku xana mi endla yini mhaka leyiwani that's why kuma ku tolweni ka masiku Botpet a hi ri KwaZulu-Natal na portfolio committee laha yi nga tlhe yi tsaka portfolio committee yi nga va byela ku hi tirhisana na n'wina va ka Munghana Lonene na SABC radio na television hi dilisana na timhaka letiwa ta ku xanisiwa na sweswi Botpet nhlekano lowu ka xin'wana xigilamikhuva xa SABC ni ta va ni ri kona mina hi va past 4 hi timhaka to yelana na teti hi vulavulaka tona na mina na n'wina ku hi endla yini matshalatshala lama endlaka se hi na matimba Botpet ehenhla ka tindzawulo ta mfumo hi na matimba ehenhla ka n'wina va SABC Botpet ku hi nga mi sapina hi sapina Sense Roads hi sapina business manager ya n'wina ku tana mi ta hi byela ku humelela yini ka the 3 combos a Polokwane ku tlhandla ka mbirhi SABC hinkwayo so that's why matimba hina mara a hi matirhisi hi reckless hi ndlela ya vusopfa hi matirhisa hi ndlela leyinene ku se ku loko xaniseka vanhu hi ndlela leyi ku that's why mi kuma ku last year Botpet personally ni eka 5 Mpumalanga na commission hi languta tindhawu leto tala ku humelela yini hi kuma na ti-researchers ta hina cheti ya Mpumalanga hi va na ti-focus group to tala leti hi nga kuma vuxokoxoko so sweswiwani va hi nyika feedback Botpet ku va endle yini since December ku fika namuntlha hi va nyika 3 months va hi ripotela back ku xana swilo leswiwa swa hansi tinambara ti ri yini i cini leswi fanele ku endliwa ku ya mahlweni hi kota ku ya mahlweni hi nga endli swilo siku rin'we Botpet hi tlhelela ndzhaku hi ku hi hetile se hi fanele hi meka sure hi tshama hi karhi hi monitora hi evaluate ku na impact ku na progress na. Loko mi fika ka xiyimo lexiwani mi fike njhani na hikokwalaho ka yini a ku ri na leswin'we a mi twa tanihi commission ku
n'wina tanihi ndhawu leyi ya nhluvukiso wa vaaki n'wina tanihi ndhawu leyi rihanyo a mi le ku swi endleni hi kenela hi yo mhaka hi ri ka xiyimo lexi xa ku swihlangano leswiwani swi biya mirini swi ri switsongo i vaakatiko department of education at the province na basic yi ku swilo leswiwani ya swi vona vana lava vanhu va ta va tekile vana lava loko va ya aswibedhlele botpete i swin'wana swi chavisaka swona loko aswibedhlele va fika va n'wi vutisa ku i mani a nga ku tikisa a nga ku tikisa a nge vuli ku i thichara mani a nge vuli ku i botjavu lonkulukumba i ta miyela ku wihi kumbe a lumbeta n'wana lontsongo a ringanaka na yena ende leswi swi endla ku department of health yi byala vutihlamuleri bya ku loko vana lava ta n'wina ma report ti-case na a va report social development mi va nyika ti-grant mi nga reportangi mi kuma n'wana na n'wana wa ricece na hina ricece mara a mi report eka maphorisa so maphorisa va ri mi nga xupuli hina hi nkhavi ntsena n'wina va ka commission NPA ya ri hina ku va n'wina ka commission yes hi nga va prosecutor vanhu mara vumbhoni byi kwini a ku na DNA leyi xupulaka maphorisa hi yona already sweswiwa hi busy na vona National Police Commissioner so that's why nghenele ti-complain ti ta hi vatswari ku hi pfuneni vana lava la ku vulavula nkarhi wun'wanyana vana lavawani swi tele ngopfu va le ku xanisekeni vana future ya n'wana wa xisati a ya ha ri kona botpete a nge fiki na le ka matriki ndhawu ya kona va ri majananeni loko vanhu va kona loko mo languta botpete the highest loko ka group leyi hlangana yona the last time mi kuma ku n'wana wa va nge i dyondzeke ngopfu wa nhwanyana ka group yaleyo i fike ka standard 3 botpete ende swa vava u fika ka standard 3 kun'wana va ku i tshike high school i achievement ikulukumba ngopfu so swa vava botpete that's why kuma commission yi nghenelerini mara ni lata mi hindzisa la botpete ku mina ni ta va ni nga ri kona tanihileswi ni nga mi rhamba official ku ni ta va ni ri kaya botpete ni ta va nyika red carpet hi Saturday ka Ximawuzi ai ni vetwile kambe ni lava hi hetisela ku commission yi kumeka ku olova ku fika kwihi ngopfu loko hi langutaka ku ku na vanhu va nga yingisela minkarhi ku tala loko ndzi heta ku vulavula na n'wina kutani ku ta vanhu vo tala va kha va vutisa a mina nambara ya bojavu a mina yini commission yi kumeka ku olova ku fika kwihi ku loko vanhu va na mintlhontlho ya muxaka lowu vandla xo sungula i ku appreciate tintswalo leti Munghana Lonene yi endlelaka tona na Vathobela FM na Phalaphala FM va kota ku tirhisa botpete vanhu vo tala va kuma tinumber phone ta mina ende lexi ni tsakisaka botpete masiku lawa va kota ku behave vanhu va ka hina a va ha ni foneli vusiku a va ha ni foneli na loko ri ta kuxini va ni fonela hi ndlela leyinene commission yi kona a Library Gardens 015 291 3070 ku na vatirhikuloni Sesthembi Madalani i lawyer ra hina ende ka commission botpete a ku laveki mali ene commission a ku laveki mali a ku laveki nchumu na loko va vulavula na mina va swi tiva va yingiseriwa Munghana Lonene a ku laveki mali ni tlhela ni va fonela back ni va dropisa phone call ta vona tlhantlha kambirhi botpete commission yi kona Mpumalanga 013 755 2824 yi kona a Mpumalanga ene xin'wanyana yi kona a Johannesburg laha va nga kota ku yi kuma ya Gauteng 011 403 7182 yi kona ka social media platform commission i CGE_ZA botpete kumbe commission for gender equality ka swilo leswi hinkwaswo va Instagram va Facebook va WhatsApp channel yi kona ya kumeka mara lexi ni tsakisaka vaakatiko a va tirhisana na Munghana Lonene ku loko va vona ku va hlwerisa Polokwane because hi kota ku endla swo tala ku na vanhu va nga pfuneka hi mhaka Africa wa vulavula ku na vanhu va nga pfuneka hi mhaka tiko a xetleli ku na vanhu va nga pfuneka hi mhaka show ya Khensani Nyangu va fona van'wanyana va ku hayi because na hina van'wanyana botpete ni tshama ka byela vanhu ku ni yingisela xitori xa mina hi mina religiously so loko xo ni tlula ni fane va ta botpete so that's why hi kota ku kuma vanhu lava hi kota ku va pfuna xikulukumba ku tirhela vaakatiko a na hi pfuneni va Limpopo ntsena hi pfuna swifundza hinkwaswo swa South Africa that's why kuma nkarhi wun'wana pfuna mina yi tshama yi ri busy mi ta twa ku 2 minutes ni Durban 2 minutes ni Western Cape hi ku tirhela vaaki hi korekela vaaki loko va na ti-complain a va complain hi ndlela leyo hi kota ku va pfuna loko swi nga fanelangi hina hi ta swi yisa ka Human Rights Commission loko swi nga public protector hi tlhetsela ti-email ku hi mi rhumele information leyi ku na vasesi va nga pfuneka va ku loko nga ri botpete hi ta va nga pfunekanga ku na n'wana wa nese na namuntlha na sweswi a nga wa ndunduzela Munghana Lonene leswi nga n'wi pfunisa swona na un'wanyana wa loyara wa ndunduzela Munghana Lonene that's why hi talani botpete ene vanhu va hleketa nga nkarhi wun'wanyana loko ri ka Munghana Lonene a hi hakeriwi hi tirhela vaakatiko entirhweni va ni hakela la ni tirha kona Nemetri Bojavu Khensile swinene hlayisekani hayi i ta vona na migqivela ku hayi n'wana ndlela Khensile Bojavu
Danke bye. Inkom. Sweswo mingisero mgana Lona FM makomandela na kana ka Africa wa vulavula ka mgana Lona FM. Ai mahlweni hi twa u khomete timhaka anda ka leswi. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Africa wa vulavula. Ngere lixirilo xin'we Bootpet a dani koloko ku tele i tikota sintsena ndhawu liya. Load reduction swi vula ku Eskom yi wisisa switirhisiwa swa yoho leswi generataku gezi hi ku swa karhala gezi a mixavi. A ni va swi vona va ka Eskom phela tipole letiya ti na tipole number a vo fika va veka pole yi sara yi nga ri nchumu ya vulavula na vohole loko yi pempa oyili lexiwa xa transformer xi ku komba ku xi grid ya xoho i yitsongo ka vanhu lava va mamaku gezi laya ndzeni ya ndhawu yin'wana Bootpet va ri le mugwazeni phowula ya ha vonaki hi tintambu leti ti nga nemba laha tlhelo ka yona vovo ti thumela laya laha swi tlhaku swi veka vana va kwalaha ka muganga wolowo enghozini ya ku va nga kandziya tintambu letiya va tlhela swi vangana tinghozi ta mafu. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Africa wa vulavula. Hi swo hi ku byela ku swona sweswi tana na leswi nga mihleketweni ya wena hi twa. 0860002543. Hello mingisele. Nhlekani? Nhlekani Bootpet minjhani? Buta mina kufukeni minjhani n'we? Pfukile mhlangana na mathonsi kusala Valdezi. But mina ni vona ingaku a hi ta swi kota swilo leswi loko ku a hi ta swi kota tanihi tiko ku hi fikelela vukorhokeri especially loko hi fika ka timhaka leta swa rihanyo hi kha hi nga titshembi ka matiko man'wana kambe ke makhamba lama ma nga kona lama ma hi rhangelaku hi nge swi koti Bootpet na nampundzu. Mi fika njhani n'wina kasi khamba i yini? I va yivi Bootpet ya mara munhu a nge vi loko a yiva swi vula ku loko n'wina mi bye mi swi tiva sweswi vona ku mina na yiva swi vula ku mi ni kumini mi ni vonini mi ni voniwe na handle a swona sweswo swi kona mara mi nge ni vuli ku ni muyivi mi nga se tshama mi ni vona nandzu kumbe wa ku ni yivile a swona loko ni nge se tshama ni mi vona mara mi kuma se mi vula ku varhangeri hinkwavo lava va rhangelaku kolomu va rhangelaka kona i makhamba hi ku miri hi rhangela hi makhamba a hi swona swi vekeni hayi hinkwako a ni ta ku a hi ta swi kota loko ku ve ku ri a ku nga ri na makhamba kun'wani ka ti-department ti hi rhangelaku muhaxi mi kuma ku ri ka ku na timasipala to tala ngopfu ti kuma ku ti-unqualified audit laha ku va ku dyiwe timali mara na namuntlha na sweswi mi kuma ku ri ku hava munhu loyi a hlongoriwaka ku hava munhu loyi a akhawuntaku for sweswo se swi hi komba yini muhaxi swi hi komba ku ri la tikweni leri ku na vanhu lava va ti endlelaku va endla hi ku rhandza so hi nge swi koti sweswo Bootpet na namuntlha hi ta tshama hi kha hi rila xirilo xin'we xa ku hayi sweswi va fakile mpimanyetelo wa timali ku gonyisiwile 7.8 something percent mara ha ta tlhe hi ti vutisa mali yaleyo yi ta nyamalala ku ta pfumaleka na munhu na un'we akhawunta ku ri hi loyi a nga teka mali ivi a kombiwa nyangwa mara mali ya nyamalala vanhu va lava va tatama va tlhe va ha tikuma va kha va tirha ka ti-department tete va tlhe va hi rhangela muhaxi se a mi fanele ku ndleka yini hi ku vona ka n'wina a ku fanele ku ri Bootpet swi fanele n'wina sweswi loko mi kha mi tirha kwalano loko ku ve ku ri hi n'wina mi fambisaka timali loko mali yi nyamalala hi ku n'wina mi sayinelaku timali a hi fanele hi swi tiva ku khalanga hi ku nyamalali mali ende yena hi yena a akhawuntaku hi yena a sayinelaku timali na swilo hinkwaswo a nge hi byeli ku ri mali a nga swi tivi ku yi fambise ku yini swi vula ku khalanga i fanele a hlongoriwa ntirhweni munhu waloye a nga swi koti ku va a tirha hi swa timali ni mi twini mingiselo mina kambe liya ya unqualified audit swa mi ya yi langutisa kahle unqualified audit yi le kusuhi ngopfu na clean audit okay se leyi n'wina mi lava yona yo dya timali ku nga va ku halaka ka ti-qualified kumbe yona unqualified with findings kumbe xani ya kambe hambitsiritani ni khetsini buti wa mina ni khetsini i ntiyiso leswi mi swi vulaku hi lo fika hi hambana kwalaha ka ku vanhu lawa hinkwavo makha 0860002543 ntarteka riqingho ri ri na tshembisa ni kambe ni pfumeleli nsuku khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu
0860-002-543 nakona ku ya Africa wa vulavula hi loyi un'wana mingi sanhlekani Inhlekani bootstrap ninjani na? ipfukile mjani botwa mina Hi pfukile bootstrap na. akenza Moni ranga la ka Group Areas Act. Ma hi tsundzuka section 101A. Liya ayi ku loko munhu a ri Joni. A ri wala kaya a Giyani a onini. A va n'wi nyika 72 hours ku a vuya a Giyani. A handle ka swona a tirhisa. Hi leswi nga humelela aka Rasulu loko a hi onela. A America. Mara mi swi vonini ku loko Africa Airport ku humelele ari ngwazi mara makhomedi ya kona bootstrap na xaxa na xandla va nga xitati lava a va n'wi amukela swi vula yini i CADA deployment mi vula njhani kwalani ni anamiseleni yona ni kota ku yi twisisa a ku na problem swi vula ku va n'wi tsakerini leswi a nga swindla lavaya va nga n'wi amukela makhomedi loko ni ku i CADA deployment a ni va vula vo chuza ka wena hi teka wena hi ku yisani va tsakini hi leswi a nga swindla ku hoxela tiko hinkwaro hi leswi ni swi vulaka yi nga rhumeriwa hi vona ku fambi ya ona antiki mani kuma butpheti kambe loko muku yi onhele tiko hinkwaro mi vula njhani mi vula ku hi mhaka ya ku i hlongolo i vulavuri sweswi a nga vulavula swona van'wana va nge i vulavule kahle van'wana va nge a nga fane va nga nghenile kwalaya se swi vula ku a nga onhelangi tiko hinkwaro hi ku a ni tiko a va ni hi le xikarhi kumbe a va ni ma ni nga tirhisi hi le xikarhi okay hi avanini hi ri ta bootstrap lami nga kona n'wina swi tiva a mi nge vulavuli xin'wana na xin'wana munhu la nga exitrateni wa swi kota ka a nga mi hlamula hi ndlela yin'wana na yin'wana munhu swi veka kahle hi Xitsonga xo hlantsweka munhu a nga mi rhuketela n'wina mbuyiseli hi nhlamba se hina a hi n'wi rhumelangi ku a ya rhuketela vanhu leyi yena a fane a hi yimela diplomatically no rhanga kona kwalani bootstrap mi ta swi twisisa a hi avanangi helo hi leswi a fane a swi endlile a acta reasonably that's why i lova CADA deployed mi ta swi vona ku South Africa murhangeri wa hina vo sungula vo ti endlela sweswi va swi lavaka va vurini Professor Themba Tsono va ku va sofa langutisani la ma yi vona DRC le Central Africa SADC mi tiva kahle hi ku helela bootstrap yi swi tiva kahle ku DRC yi wela aka ECOWAS opportunistically so yi tshika ECOWAS ya ka vona hi ku le Central Africa next to Congo Brazzaville na Uganda yi ta laniwani ku yi ta ndla yini hina hi ta yima na yona hi ku le va swi tiva ku leswiya va swi endlaka va ndli swona va pfumela muakatiko wa hina wo rhanga kambe a yi joyinangi sweswi president Ramaphosa va nga president mus ni vulaka swona mara why hi pfumelela munhu loyi a nga riki ka region ya SADC ku a joyina SADC hi lani la ku mi kombisa kona ku yi wiki swinene leyi wa SADC ECOWAS yi ya hi ti-area yi geographical bootstrap swi pfuna na hi nge Nigeria yi lave ku va ka SADC yi nge hi pfumerile na and presidency a ku ri South Africa bootstrap nga zini doja n'wana mani hi pfumela hina hi ku a yi next time ya pfumelela lexiwa Burkina Faso kana hi joyina SADC lavo a hi vala hi leswi nga humelela ene mi nga rivali ku presidency a yi ri ka hina ya sweswo hi swona ma swi vona se bootstrap ma swi vona ku lexa tiko ra hina aka dzandlani huku yo tfele mafurha America a ku huweriwi laha leni yi ta ku yini na ka ri yini tiko lera ka Mdavula a hi le tlangelani vanhu a va ngheni hi ku tsaka a hi le ka Mdavula leyi se laniwani bootstrap vanhu vo ti endlela yi swi vule kahle njhani Professor brigade yi vule leswi a nga swi vula no action a hi hembela a ku hina hi nyike Russia matlhari hambi ku ri ya America yi practice kona laniwani leswiya swa vona swa military a Northern Cape hambi ku ri Russia va kuma ku le DR ni vula xikepe a xi na matlhari ya South Africa ventle yini muakatiko wa hina vo rhanga a va ndlangi nchumu vonani sweswi ku hi le kwini hi tikuma hi ri nowhere loko South Africa yi ri kahle bootstrap hi le ka leverage hi laha hi fanele hi khomele misava leverage ku hina hi ri South Africa hi vanhu va peaceful mi faka hi le ri nge yini
ku hava munhu la vulaka sweswo hina hi nga khoma misava hi peace hinkwayo laha hi fanele hi tirhisa leverage ya hina kaya hi tirhiseni hina ma hi vona hi holovi na vanhu halawani masi swi voni a ti-border leti hi lo pfulela hi tshika ukuya fa mafurha Dimitri Mvuto very complex kan nizanyekanyeka butpetisensi le ka huku yo fa ta ri ko vele tihuku ta muxaka wolowo ta ku faya mafurha a yi va endlise ku yini loko yi zidlaya mafurha huku leyi 0860002543 kulo sara timinete ta mune ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu mi yingiseri n'wana hi loyi nhlekani Fukile butpet. Buta mina ifukile minjani? Nawo, yeso kari hosi. Akenza. Heles butpet. Navo vabyi va aka tiko wa South Africa. And vabyi bya hina loko se byi community ala ku kombetela mfumo. A hi swi koti ku hlayisa nhundzu leyi nga ya hina. Ringete ko tala ku foyina mani swa tikanyana ku nghena mani ni na concern ngopfu leyi ni vavaku. A South Africa ngopfungopfu a le Gauteng ta vulela Gauteng laha ni nga kona a ka ha ri na tiroboto leswi hi ngo i tiroboto hi xichangani na swa ku roboto a hi ririmi ra Xitsonga mara loko hi ku roboto kota ku swi tivisa ku a ka ha ri na tiroboto tshama ri karhi ri tsemeleriwa vanhu va tsema roboto hi ku ya tekanyana ntambu leyi maybe n'wi ta va n'wi nyika 50 rand kumbe 100 rand nkarhi wun'wana na swilo swa ku andza ka timhangu ta le mapatwini ku tiva mani mhaka ya tiroboto na yo ya contributa mhaka ya ku tekeriwa ka timovha kwala Afrika-Dzonga swi fika swi contributa mara all this thing loko se hina swi sungula ku hi affecta hi jika hinkwenu hi kombetela mfumo ku mfumo a wu hi delivereli va ta pona vanhu va ka masipala wa job wa ekurhuleni every week va ta replace tiroboto tin'we vanhu va ta fika va tsema va teka ntambu va replace leswin'wana mina ni nga xi twisiseki i ku ri ku a ni swi tiva ka hi responsibility ya maphorisa mara maphorisa va swi vona sweswo ni vulavula hi roboto yin'wana loko i jika koho a wu fambi na half a kilometer i fika police station ti tshama ri karhi ti tsemiwa maphorisa loko va swi vona a va vi nyana na input yo karhi va nga yi endlaku ku ri ku next time ku tiroboto leti nga ha tsemiwa hina tanihi vasirheleri hi nga maphorisa hi nga swi endla hi nga ringeta ku endla nyana hi ndlela leyi swa borha na ku tirhisa rito rin'wana a swi tsakisi ma vona hi lava swilo swa kahle hi rhandza ku complaina ende hi rhandza ku ti onhela hi hexe tona nkarhi ni yingisele ni yingiseriwa wa le danda mi karhi mi n'wi cross questiona a tsandzeka no hlamula ku ri ku loko se n'we mi ti pfalela tsanini yi le ku tirheni munhu vaakatiko va ka n'wamita wa le kwinikwini va le ku yini sweswo hi kota ku suka ku fika hi ti pfalela hi ti onhela hina in the name of ku lunghisa hi leswiwani hi xin'wana i distraction in denial so a ni suku hi hanya ka Afrika-Dzonga ya njhani yo pfumala tiroboto yi ni tsundzuxa yi ni hleketisa tiko rin'wana ni nga ta ka ni nga ri vuli ra kwala kusuhi na le South Africa ku na roboto butpet stop sign phuma nghena loko i nga ri wa kona i nga humi kona hatle vonaka phuma nghena ma swi vona xikongomela ku nga ri ku duma inkomu ketsa swinene fambisa sweswo swo ntimbani mi yingisela munghana na FM agimeta nongonoko Afrika wa vulavula nongonoko lowu wa humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana nongonoko lowu fanaka mundzuku kwala ka munghana lana na FM ku ta ku ri ra mune fikile ro tsutsuma ni vula ku se i ra mune mundzuku ra mune mundzuku hi ti fambela hi vona swin'wana hi ndlela yoleyo sweswi ya ka mahungu ya misava na Misho Justice Machines nongonoko dzumba ra mina wa landzela na Ike Ngoveni endzhaku ka mahungu walawo hi vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo mana siku lana ni mi tiphina ku yingisela munghana lona FM nongonoko lowu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula tata Etsani nkowankowa ngiyani le kapani uyikukahle eka 92.6 FM munghana lona FM makombandlela